Pasokan listrik terputus di kota Mariupol, Ukraina Tenggara, menyusul invasi Rusia di wilayah sekitar Laut Azov, sejak Selasa tanggal 1 Maret. Hal tersebut disampaikan Kepala Wilayah Mariupol, Pavlo Kirilenko, dikutip Kompas.com dari AFP. Mariupol dan Volnovaha adalah milik kita, tulis Kirilenko di Facebook. Kedua kota itu berada di bawah tekanan dari musuh tetapi mereka bertahan. Di Mariupol, aliran listrik telah diputus dan kota ini tanpa listrik. Kedua kota tersebut terletak di antara wilayah yang dikuasai oleh separatis yang didukung Rusia dan semenanjung Crimea yang dianeksasi oleh Rusia pada 2014. Pasukan Rusia berupaya menguasai kedua kota itu untuk memperlancar akses menuju Kiev, ibu kota Ukraina, dari arah tenggara. Mariupol, kota pelabuhan penting yang berpopulasi 400.000 sampai 500.000 orang, diserang sejak invasi Rusia ke Ukraina pekan lalu. Цей злочин точно буде трибунал. Міжнародний. Це порушення усіх конвенцій. Ніхто у світі не пробачить вам вбивство мирних українських людей. Тут Україна, тут Європа, тут 2022 рік. Зло, озброєне ракетами, бомбами, артилерією, треба зупинити негайно. Знищити економічно, показати, що людяність уміє себе захищати. Я вважаю, що треба розглядати повне закриття неба для російських ракет, літаків, гвинтокрилів. За 5 днів вторгнення по Україні